Ciuria nyingi cikoretwo cikiyumiria ciakana bururi uria mutaratara-ini wa gutabania kura ya mawoni kugerera riboti ya BBI makiria gugithingatwo ati king'uki gia murimu wa COVID-19 gicokereirie bururi-ini na uritu muingi na gutiga thirikari ikigeria kuiganania maundu maria mabatie kuheo muhari wa mbere gatagati ka haro ya COVID-19 na gutabania kura ya mawoni na thiini wa kiama kia ODM. Ndeto ino ni icungireirie mirugamo ngurani gatagati ka atongoria. Munini wa mutongoria wa kiama giki uria nowe governor wa Kakamega Wycliffe Oparanya akihe uritu haro ya COVID-19. It's a deadly disease and the third wave is more dangerous. Na umuthi mutongoria wa kiama giki Raila Odinga ni atabanirie mucemanio na atongoria akio na kugerera ndumiriri iria arekereirie kuri nyumba cia mohoro. Raila ugite ati kiama kia ODM no kinyitete mbaru mubango wa gucenjia gatiba kugerera BBI. Ndumiriri ino ningi ni yugite ati ninginyagia kura ya mawoni gitabanio na niguo kuhe muingi kanya ga kuheana uge wao hari mutaratara uyu. Miario no ikigeria kurunga woni uria ukoretwo kianjiriria kwiyanjira muthingi thiini wa muingi ati kwaya gukorwo gutigakorwo na kura ya mawoni. Hamwe na uguo ndumiriri ino ningi yugite ati hari na bata wa mbunge ya bururi kuhika mutaratara uyu na kurekereria riboti ino kuri muingi uria ubatie kuheana uge wao. Woni uyu wa ODM ugiuka oriri mbunge ya bururi irabire kurugamia cikaro ciayo muthenya wa ira thutha wa riathani ria President Uhuru Muigai wa Kenyatta rigi mitaratara ya kuhitana na COVID-19. Its sittings on Tuesday evening, March 30, 2021. B. Suspend its ordinary sittings from Thursday, 1st of April 2021 to Thursday, 29th of April 2021. And C. Resume its regular sittings on Tuesday, 4th of May 2021 at 2:30 p.m. Nayo kamite iria ihokeirwo gutigirira BBI ni akinyanira ni heanite murugamo wa ODM na kugerera ndumiriri yao. Kamite no yugite ati mitaratara yothe ya kuhitana na COVID-19 guthie na mbere na guthingatwo no ningi mubango wa BBI ndukurugama. Uteti uyu wigie BBI urathie na mbere oriri njukaniriro gatagati ga kiama kia ANC na ODM irathie gicacaga thutha wa seneta wa Kakamega Kiliopa Malala kuagurwo ariwe munini wa muhuri mucarica mbunge-ini ya Senate. Wanalialia kwa sababu deep state wamefunga mfereji kidogo, ndio maana wanalia. Sasa mbona wanakasirika watu wengine wakisapotiwa na deep state? Yes, we were supported by the people of Kenya, including the government. We are part of the government. So sisi tukisapotiwa na serikali inakuwa shida. Hao wakisapotiwa na serikali wanasema sisi ni serikali. Haiwezekani. BBI ni product ya handshake. Na handshake ilikuwa kati ya President Uhuru Kenyatta na Prime Minister Raila Odinga. Sikuona Zukuyo kama Musalia amesindikisa Zukuyo alitoroka. Hamwe na uguo kamite ya mwanyere ya thikagiriria maoni ma muingi megie BBI thiini wa mbunge cieri nirogereirwo ihinda ria thiku 10 kwaririria uhotekeku wa kuhingura riboti ino na kuongerera maoni ma muingi ihinda riria ritanakorwo riathira mbere ya mbunge kurugamia cikaro muthenya wa ira. Nario igoti ni ririgite gwatha mbunge ndikariririe riendekithia ria watho wa BBI o nginyagia riria macira mugwanja maria marakuruhania BBI maguthikiririo na itua riheanwo. Ihĩngĩca ici cikionekana guthie na mbere na kurigisha uhotekeku wa mutaratara wa gutabanio gwa kura ya mawoni. Thank you so much. Thank you. Handũ-inĩ ha Kameme TV ritwa riakwa ni Kimani wa gutiri.